twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Kimeza TV. Ni umwanya w'amakuru atandukanye ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Tuyatangirire kuri izi ngingo z'ingenzi. Mu Rwanda hari abashakanye bafite uburyo bwo guhisha amakimbirane, icyo bita smart conflict. Mu karere ka Rwamagana uwavugwagaho ubujura yasanzwe mu ishyamba yapfuye. Mu karere ka Rusizi ho abantu 4 bafatanywe udupfunyika 3100 tw'urumogi. Hanze y'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kiliziya yamaganye iterabwoba iri gushyirwaho na leta. Afurika y'Epfo yemeje ko mu basirikare bayo bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo abafite ihungabana. Ni mu gihe kandi muri Malawi naho ngo abasirikare bayo bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ntibakomeretse ahubwo barwaye indwara zidakira. Dukomereze amakuru yacu muri Uganda, aho umugore wakase igitsina cy'umugabo we kubera kutamumara ipfa yakatiwe gufungwa imyaka 20. Turakomereza muri Tanzania, aho umucuruzi wishe umugore we akamuteraho insina yakatiwe urwo kunyongwa. Muri Nigeria ho umugore utwite yivuganye umugabo we washakaga kumusiga akisangira mukeba we. Ikaze mu makuru arambuye mugezwaho nanjye Kimenyi Kimeza. Abadepite baherutse gusoza ingendo zigamije kureba imibereho n'imibanire y'abaturage, aho bamenye ko hari ingo nyinshi zibana mu makimbirane akomeye ariko zikamenya kwigirira akabanga hanze, ibyo bise smart conflict. Depite Mukamwiza Gloriose yavuze ko mu ngendo bagiriye mu mujyi wa Kigali baganirijwe n'umwe mu muryango ubasobanurira smart conflict, aho umugabo n'umugore bakorana gahunda zitandukanye zirimo gutaha ubukwe, kujyana gutabara imiryango y'inshuti zabo, kujyana mu modoka imwe, gusura imiryango ariko mu rugo badahurira mu cyumba kimwe. Yagize ati mu murenge wa Kimironko mu mujyi wa Kigali niho twasanze smart conflict, aho babanye nk'umuryango, ubabonye akagira ngo bafite umuryango utekanye kandi mu by'ukuri nta mubano mwiza bafitanye nk'abashakanye. Nsanga hakwiye kongerwa ubukangurambaga ku nzego z'ibanze binyuze mu mugoroba w'ababyeyi, ndetse Minisiteri y'Umuryango ikaziba icyuho kikigaragara mu makimbirane aturuka mu kumva nabi uburinganire. Depite Mukamwiza akomeza avuga ko mu bice by'icyaro naho hagaragajwe iki kibazo cy'amakimbirane mu muryango, aho bavuga ko hari abagore bumvise nabi ihame ry'uburinganire. Yagize ati hari aho twasanze banywa bagakesha, umugabo akajya kunywa inzoga n'umugore nawe akagenda, bose bagakesha ariko ntihagire uwita ku bana, bigatuma nabo uburere bwabo bwangirika. Ihohotera kubo bashakanye ndetse no ku bana. Dusimbukire mu karere ka Rwamagana, aho uwavugwagaho ubujura yasanzwe mu ishyamba yapfuye. Umusore w'imyaka 20 y'amavuko witwa Nshimiyimana Noel byavugwaga ko yari umwe mu bajura ruharwa bo mu karere ka Rwamagana, yasanzwe mu ishyamba yapfuye. Ubuyobozi buvuga ko hatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane icyamwishe, niba hari n'ababigizemo uruhare babihanirwe. Umurambo w'uyu musore wasanzwe mu ishyamba riherereye mu mudugudu wa Cyahafi mu kagari ka Cyanya mu murenge wa Kigabiro. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigabiro, Rushimisha Mark, yabwiye itangazamakuru ko uyu musore umurambo we wabonetse mu gitondo cyo ku itariki 25 ku kwezi, nyuma y'aho mu ijoro ryakeye yari yaraye yibye inzugi ahantu. Ati nijoro twumvise ko hari ahantu yari yagiye kwiba ibintu bitandukanye birimo inzugi, rero abantu bamushakishije baramubura. Mu gitondo twumva ngo umurambo we wabonetse ahantu mu gashyamba. Inzego z'umutekano zahise zijyaho hamwe n'abaganga, hahita hanatangira iperereza ngo hamenyekane icyamwishe. Dukomereze mu karere ka Rusizi, aho abantu 4 bafatanywe udupfunyika 3100 by'urumogi. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Rusizi yataye muri yombi abantu 4 barimo 3 bacuruzaga urumogi n'umukiriya umwe waruje kugura urwo kunywa. Hafashwe udupfunyika 3100. Mu bafashwe barucuruza harimo umugore umwe n'abagabo 2, bakaba bakurikiranweho gutunda no gucuruza urumogi. Bafatiwe mu mukwabo wakorewe mu mudugudu wa Munyinya, akagari ka Gihungwe mu murenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi.
bafatiwe mu mukwabo wakorewe mu mudugudu wa Munyinya, akagari ka Gihungwe, mu murenge wa Kamembe, mu karere ka Rusizi. Muri iyi minsi hakomeje kugaragara ubwiyongere bw'abantu bafatanwa urumogi, ikintu polisi y'u Rwanda ivuga ko giterwa n'uko abaturage bamaze gusobanukirwa ububi bw'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, by'umwihariko ikiyobyabwenge cy'urumogi, ibituma bihutira gutanga amakuru igihe babonye umuntu bakekaho kurucuruza. Hanze y'u Rwanda, amakuru yacu tuyatangire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Kiliziya yamaganye iterabwoba iri gushyirwaho na leta. Kiliziya Gatolika yamaganye iterabwoba iri gushyirwaho nyuma y'aho urwego rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe abinjira n'abasohoka rufatiye pasiporo ya Musenyeri Donatien Nchole. Musenyeri Nchole asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'abepiskopi Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umwe mu boherejwe na Kiliziya kuganira n'abafasha uburasirazuba bw'iki gihugu kongera kubona amahoro, barimo abayobozi b'umutwe witwaje intwaro wa M23. Pasiporo ya Musenyeri Nchole yafatiriwe ubwo yarageze ku kibuga cy'indege cya Luano mu mujyi wa Lubumbashi, avuye i Dar es Salaam mu nama y'abepiskopi mu karere ka Afurika yo hagati igamije gushakira akarere amahoro. Icyo gihe Musenyeri Nchole yari kumwe na Perezida wa Cenko, Musenyeri Fulgence Muteba, bateganya gukomereza i Kinshasa mbere yo kujya muri Congo Brazzaville kugira ngo baganire na Perezida Denis Sassou Nguesso ku buryo amahoro yaboneka mu karere. Musenyeri Muteba yasobanuye ko pasiporo ya Nchole yafatiriwe amasaha menshi irekurwa nyuma y'ibiganiro byinshi byabayeho. Musenyeri Muteba yamaganye imyitwarire y'urwego rw'abinjira n'abasohoka, ati ubu bushotoranyi ntabwo Kiliziya ishobora kubwemera. Turi gushakira amahoro abaturage bacu bari mu kababaro, iri terabwoba ntirizaca intege umuhate wacu wo gushaka ibisubizo binyuze mu mahoro by'ibibazo igihugu cyacu kiri kunyuramo. Igisirikare cya Afurika y'Epfo SANDF cyemeje ko mu basirikare bacyo baherutse gukurwa mu burasirazuba bwa Kongo harimo benshi bafite ihungabana. Aya makuru yatangajwe n'umuvugizi wa SANDF Rio Admiral Prince Chabalala mu kiganiro hegeranye n'itangazamakuru muri leta ya Afurika y'Epfo. Chabalala yasobanuye ko muri rusange abasirikare ba Afurika y'Epfo bakomerekeye mu mirwano yabereye muri Kongo baherutse gucyurwa ari 127. Uyu musirikare yasobanuye ko muri aba basirikare harimo 4 bakomeretse cyane, ubu bari kuvurirwa mu bitaro byo ku rwego rwo hejuru n'abakomeretse bidakabije. Ati dufite irindi tsinda rinini ry'abagera ku 106 bari guhabwa ubufasha mu mitekerereze no kubana n'abandi. Bari mu mavuriro yacu kugira ngo basubire mu miryango yabo. Chabalala yabajijwe uburemere bw'ikibazo cy'abari guhabwa ubufasha mu mitekerereze, asubiza agira ati bagize ihungabana, bavuye mu bibazo by'amakimbirane, birumvikana hari abo byateye ihungabana ry'ubuzima bwo mu mutwe bafite ibibazo by'imitekerereze. Yagize ati ubusanzwe abasirikare bacu iyo bavuye mu bibazo by'amakimbirane nk'ibyo tubanza kubajyana aho baganirizwa ku buzima bwo mu mutwe, tukabona kubasubiza muri sosiyete. Dukomereze muri Malawi aho bahuje ibibazo naho muri Afurika y'Epfo, aho bavuze ku basirikare babo bagira bati abasirikare bacu bavuye muri Kongo ntibakomeretse gusa ahubwo barwaye indwara zidakira. Umugaba mukuru w'ingabo za Malawi General Paul Valentino Fili yavuze ko abasirikare babo baherutse gukurwa muri Kongo atari inkomere ahubwo ko barwaye indwara zidakira. Abasirikare 40 ba Malawi, 129 ba Afurika y'Epfo na 25 ba Tanzania bose babaga mu mutwe w'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SAMIDRC bacyuwe tariki ya 25. Abasirikare 40 ba Malawi, 129 ba Afurika y'Epfo na 25 ba Tanzania bose babaga mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SAMIDRC bacyuwe tariki ya 25 ku kwezi banyuze mu Rwanda. Aba basirikare byari bizwi ko bose ari abakomerekeye mu mirwano bahanganyemo na M23, bari bamaze iminsi bari mu bigo bya gisirikare biri mu nkengero z'umujyi wa Goma na Sake bameze nk'imbohe. Bacyuwe nyuma y'ibiganiro bitoroshye byabaye hagati y'ibihugu byabo na M23
byinjiyemo n'umuryango w'abibumbye nk'uko amasoko yizewe yakurikiraniye hafi iki kibazo abyemeza. General Phiri yatangarije ikinyamakuru MW Nation cyo muri Malawi ati ndemeza ko abasirikare bari mu nzira, ariko mujye mumbaza amakuru, ntabwo bakomeretse ahubwo barwaye indwara zidakira zirimo umuvuduko ukabije w'amaraso, batahanye n'abo muri Afurika y'Epfo na Tanzania. Reka tusimbukire muri Uganda aho umugore wakase igitsina cy'umugabo we kubera kutamumara ipfa yakatiwe imyaka 20. Kevin Nabidye w'imyaka 34 wo mu karere ka Kamuli muri Uganda yakatiwe gufungwa imyaka 20 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo kugerageza kwica umugabo we Mathias Bwamiki amukase igitsina. Ku itariki 18 ku kwezi saa 5 z'ijoro nibwo uyu mugore yakase igitsina cy'umugabo we bamaze imyaka 10 babana ndetse bafitanye abana 4 amushinja kutanoza neza inshingano z'umugabo mu buriri. Mu rubanza rwabaye kuri wa gatatu tariki ya 26 ku kwezi, umucamanza mukuru w'urukiko rw'ibanze rwa Kamuli Paul Owino yatangaje ko Nabidye yemeye icyaha cyo kugerageza kwica umugabo we, avuga ko ahawe igihano cy'igifungo cy'imyaka 20. Ati nyuma yo gusura uwahohotewe mu bitaro no kwemera icyaha kwawe, uru rukiko ruguhaye igihano cy'igifungo cy'imyaka 20 kugira ngo uhinduke wubahe ubuzima bw'abandi kandi bibisomo ku bandi bashobora gutekereza gukora nk'ibyo wakoze. Niba wumva iki gihano gikomeye ushobora kujurira mu minsi 14. Hari amakuru yavugaga ko Bwamiki yababariye umugore we, gusa ubwo umucamanza yamusuraga mu bitaro arwariyemo bya Kamuli General Hospital yarabihakanye asaba ko bamuhanisha igihano gikomeye. Ati abana bacu bahungabanijwe n'igikorwa cya nyina kandi bafite ubwoba bwo kongera kubana nawe cyangwa n'abavandimwe be. Tuzabitaho tubahumurize kandi tubarere neza, ariko ndasaba ko mu muhana bikomeye wenda nko kumufunga kugeza ashaje. Tunyarukire muri Tanzania aho umucuruzi wishe umugore we akamuteraho insina yakatiwe urwo kunyongwa. Urukiko rukuru rwo mu mujyi wa Dar es Salaam rwahamije umucuruzi witwa Hamisi Luongo icyaha cyo kwica umugore we, rumuhanisha kwicwa amanitse. Urukiko rwemeje ko Luongo wo mu gace ka Gazaulol mu karere ka Kigamboni yishe umugore we Naomi Marijani mu kwezi kwa gatanu muri 2019. Umwanzuro w'urukiko wasomwe n'umucamanza Hamidu Mwanga uvuga ko ibimenyetso bihamya icyaha uregwa bidashidikanywaho kuko bagendeye ku buhamya bw'abantu 14 n'ibindi bimenyetso 10 byatanzwe byo kumushinja icyaha. Mbere y'uko urubanza rucibwa, ubucamanza bwari bwasabye urukiko guhana uregwa bwihanukiriye kugira ngo bibere n'abandi urugero batinye guhohotera abo bashakanye. Luongo bivugwa ko yishe umugore we akamutwikisha imifuka 2 y'amakara yari mu kazu k'inkoko, ibice by'umubiri bisigaye akabitaba mu butaka yarangiza akatera insina. Nubwo hari abatangabuhamya 14 bamushinja icyaha, Luongo yaburanye agihakana avuga ko umugore we yataye urugo ariko akiriho. Bwa mbere urukiko rwasabye raporo ya muganga ijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bwa Luongo igaragaza ko mu gihe icyaha cyakorwaga uregwa yari afite indwara yo mu mutwe, ariko umuganga wayikoze atumijwe mu rukiko arayihakana, ahubwo agaragaza indi yemeza ko uregwa yari muzima. The Citizen yanditse ko nubwo uyu mugabo yahanishijwe kwicwa amanitse, ariko iki kibazo cyatumye amajwi y'abagaragaza icyuho mu mategeko arengera abakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ribera mu ngo yongera kuba menshi. Amategeko ya Tanzania yemera igihano cy'urupfu ku bantu bahamwe n'ibyaha by'ubwicanyi no kugambanira igihugu, ariko kuva mu 1995 ntabwo cyari cyashyirwa mu bikorwa. Dukomereze muri Nigeria aho umugore utwite yivuganye umugabo we washakaga kumusiga akisangira mukeba we. Agahinda ni kose nyuma y'uko umugore utwite ashinjwa kwicisha umugabo w'icyuma amuziza ko yaragiye gusubirana n'umugore we wa mbere. Ibi byateje impagarara muri Nigeria. Hari abavuga ko uwo mugore yakoze amahano, abandi bakavuga ko nubwo kwica atari umwanzuro mwiza, ariko umugabo yarengereye ko gushaka gusiga umugore watwite atari ubutwari. Inkuru dukesha itangazamakuru ivuga ko ibi byabereye muri leta ya Bauchi muri Nigeria. Polisi yatangaje ko ukekwa yitwa Umi Lukman
mu gihe umugabo w'imyaka 36 ari we nyakwigendera azwi ku izina rya Lukman Hussein. Abdullah Jibrin murumuna wa nyakwigendera yagize ati mu minsi yashize twagiye tubona ibimenyetso by'amakimbirane hagati yabo. Nta kabuza ibi yabitewe n'agahinda amaranye iminsi kuko umugabo we yapangaga gusubirana n'uwahoze ari umugore we. Yavuze kandi ko basanze mukuru we aryamye mu kidendezi cy'amaraso mu irembo yapfuye, ari nabwo bihutiye guhamagara polisi. Yakomeje avuga ko ukekwa yajugunye icyuma yakoresheje yica umugabo we mu musarani hanyuma agahunga. Yongeyeho ko ahantu hose huzuye amaraso kuva mu cyumba baryamagamo kugeza ku irembo. Akomeza atanga ubuhamya kuri polisi, murumuna wa nyakwigendera yavuze ko ukekwa yaherutse gusuka amazi ashyushye ku mugabo we. Kugeza ubu ukekwa ntarafatwa ariko polisi ikomeje iperereza no kumushakisha. Ni naha dusoreje amakuru yacu, mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikira n'ibindi biganiro byose kuri Kimeza TV. Mugira amahoro.